lo bawa lalong pondong hula kuto mau nasa ke beki Lalong pondong istilah ruha. pondong lo bolan lalong pondong hula kuto mau nasa ke beki kudu nika manga tuka dio nai boleh kudu ninga salon tua kain kilo kita kali ya rencen pakali dua ngarep yang macam orang kalama Venggero baru camane orang garwe pandelo ambate tokot de one hawase ke beki ho kita tua ku tambor mawase ke beki tak kulite roin ngasang lo cetokot Ca kuliah apa ta omen ini sampai kuliah tombo kuliah di luta pentingnya apa takung asik beki apa so itu ga one ruku adat mangrai kita so itu tulite asik beki ngone me bikiru dite gitu ruha yang lebde nanti ayah takung asik beki itu cara koen hia ga boto manga tuka dio ne boleh luet kali gago ime pakai ruha dite lo bawa lalong pondong hula kuto mau nasa ke beki lalong pondong istilah ruha pondong lo bolan lalong pondong hula kuto mau nasa ke beki kudu nika manga tuka dio nai boleh kudu ninga salon tua kain kilo kita kali ya rencen pakali dua ngarep yang macam orang kalama Venggero baru camane orang garwe pandelo ambate tokot de one hawase ke beki ho kita tua ku tambor mawase ke beki tak kulite roin ngasang lo cetokot itu hambor hawase ke beki roin ngasang lo cetoko ai cara caron tai hambor hio bu aya dia gonne itu mea ada kain kilo ini ada beki hana ho kuliah lalong pondong tombong halta asik beki sina itu salamanga tuka dio di tenai boleh itu mang ringgeru atau nenga sangapan musik ne kiro ko ini atau salamanga tuka dio ho kita ya lalong pondong kutambon asik beki itu neka mang tuka dio neka mang na boleh Nehonia kakura cacian gitu kuliah asik sina itu intin boga boto tuka dio nai boleh kuta canai catuka naik canggih tuka celeleng itu tombon sambor asik beki itu tak hambor asik beki lalong pondong bawa istilahnya lalong pondong tada cau hawasan lalong pondong ku pecing hawasan lomba toko itu hawasik beki sina berarti ya itu ya omben panen gak nih tentang ya kok tiap tahu kulengan sesuang kalin tahu oh gitu pada alasan dasarnya apa kami ikut panen itu dasarnya dong kata nemo sih dong kami bombo manga dong pekabe bombo manga ya tibal ngasang ringin tis na pulso lu tokolorong di atas ke beki nurambo ditin ya segitu malaikat pelindung baci malaikat pelindung ada apa morin malaikat pelindung malaikat pelindung itu asik begitu ayah tada data di semua ivod dite sia vaya apa yo tali air ketumban ko apa ngasang vaya apa dua keluar cai itu sivod itu sivod asik begitu itu boa de mecal siam kabar gitu nih tunggu kan kilo tentu ite ko lemang malaikat pelindung berarti asik begitu bahwa ada bayu pecendite bahwa itu malaikat pelindung kata puli bidang mureo ngaran kita jaga murin malaikat pelindung ite boto bega suhia boto apa tuka dio naik boleh menarik ya itu ya iya berarti ya tidak harus ngopas setiap tentang ya panen beda kan beda penti itu ombe penti setiap tentang penti ngace aing ku penti setiap bulan pisah ya penti iya lah sing teh bulan 8 9 to Januari kom dene polia nongkoni antan penti itu penti poli nongkoni
nongko ni songko ali ampe poli panen. Poli ako. Pokoknya poli apa kata poli ako itu sebali juga. Karena intin bodi haga ya syukur. Cantang cangkali. Begitu. Kemudian jalan ngaceng ko ya pokok kaya sekoen ko ya torok tayo ta omben. Gue torok tayo dua apa cekeng nikah yo pa. Podo anak somongko boleh merangat maromo kan gitu. Mungkin itu atang ngaceng go pa ide pa ada ngaceng tugas itu pa. Ngaceng. Kemudian torok tayo ko omben ga. Ngerni ya apakah langsung tembak ngerita mau ngaran ko grone pastor di Arvang gitu. Maksudnya nama kaya tombol tu. Ay pastor ho buat talitan tembak tin ngaju. So kira-kira contoh ta siga diten ketika kali ada minggu misalnya apa dite misalnya nikah. Nikah dite yo ma pastor. Yo. Ayo nila soho kami mendi liu plipulon tuturok bolo mai compan morin. Yo. Ai kudu tembas ai embal ne gereja sana kedami kuti bahasa kramen kawin sana kedami one malsoho muri sangger kita tahu one metili ragu besar kedami one lo lebat lo boroti agu angor ho islami condo bolo mai compan di tet muri hitus tombodami hitus tegi agu sabalami lelen slitengerle Letan seliting kereta mudleva lo boa roti agu bayangkoro kepo lelen selite lele mudde letan selite tai mudde itu goet go trak itu goet jadi lo boa roti agu bayangkoro islamia condol bolom mai compan de mori kepo lipat kita mis kita kepo tempia sana mai tiga tak perlu comel di tetum mori tu jomel kulihat ya sama pastor hidup tiba ya balen kalau rimbang kau bisa rimbang kalau pastor ya tite asekain mai kacama lain di tecondon one lo terus tiago bangor ho kampi morin agung ngaran terima kasih berkat itu ya tahu perlu leven di rumah leven di hati mai kacama lain tite condo bolo mai compa de morin ho kampi morin agung ngaran len berkat dia mungkin amigo omben amigo eta pagi omben gue ta mea mangaya lambu gelejong mekamese pa ada golotar lonto dite contohnya pengasang bupati uskup camat apa segala macam amea pakai curu gitu so kira-kira gue mungkin nggak cerita berarti apa benda apa gue terpisah atau apa dari tergantung lomanya di rasmai ayo contohnya uskup apa oleh mende titik uskup agung mende kami lo saya mai kunjungan saya atau ada cerita nah dia minta kulis secua tercurun cili perempatan jadi itu buat itu aja ini gua cilia apa perempatan terus itu yo uskup Ailen kita ende cen menggarai liba agulambu di tet mori ayo nela soho tite lejong litebeo lambung asam baru da susteran pasionis amanga kita dukutonea dukutuus hewa wain ngasal liba agulambu di tet Mori dopo cepa anstan sitte. Kutone ngasali bagu lambu dite kali. Lobo kita manuku atak betul ho olamia. Podor tahun sanggeda ngasang one maya. Nanti one bakil lako dite. Ho salam. Aku bolon. Kuta tuh salam. Curu lebo bongko. Letua. Letua. Curu cakana benda nih om Beni. Yo, sama tu aku. Tua kanan. Tema gumanu. Sedangkan saya beli paratrun, saya paratun kun baru bone ya tuh. Gani tu kuling manu kapal te kapung ya. Berarti ya hiot one curu, one pang hiyo boga hanya tua kan. Curu kan ya. So ame jomen kolegiat misalnya Mekah tetap ame nganceng manggarai ya cogo dia deme dikha kole yo
tema bana dah kebokoa curu la ruku kah kulite ada miata menggaredite curu la ruku kah kulite cepaang nakalasara dakun kolema ayo ne meseng sama ni hoa gavitio kole ayo ne meseng ne suwa utus kah kulite kulita lejombe lambu baru jadi ho kah kucai cepaang ne ho curu dite ma terima kasih lah kua curu dite bat kepokol dihan sinama langsung aku apaan kudu dihan mangalah gitu dia memang amplop nanti kalau gitu dia one curu gitu gitu saya one gitu saya kulele para itu one para tuh one berbone one paran ko one para ceng kapu hia kapu gulta kapu one berbone itu lontok kita ya kapu delitega can manuk can kulit tua kalau betul itu kulit itu tumbuh itu mah detengo yo mori ayo ne mesene utomo kio ayo ne mesene suwa ngabit wakki bantara jadi tet mori sile ne curu di teboga nani ho kali tite chai cembaru lobo tako lalami kapul gau klamina kalasara lamia itet mori lobo tako lamia kapu ite deme usku caro dari kepo politik bang dite ya tua kole tua aku manu mau ke perlu tu manu rawang kolete soalan duang rawang ta soalan duang kolete ai bokolon tolo cetet mori ho manuk kapurami mendet tolo cerite titima gitu berarti masing-masing secara deh tua kapul tua kolenggo olite ten sengkalis letein aceng lobo tua ke botol manuk kapu nganceng cangkale gitu satu kali cangkale dia kue tombon amia gepung kali ya balik kapu itu kewa contoh apa gue atau kole agama minggu sifir jadi ya terima kasih nehoa mai bupati lawa siliriste leteo dari yang ngaikin ke amplok bacurun ya ngaikin amplok ke oni apa itu kaku hitun ya jadi ya balen koli hama leer kapu ditema ai benta ka kemudian aklite ata ca blanduk loto bongkok na cea manggarai ho ni ai salang gawit waki dadam wa ibitir merah kolani la comule loto hitu ditte nani ma neho kapulite tiba di ala kita kapul gau kule lobo kule itu tu aku olah ko ma dengan gula kita ombena minggu itu kita dilaring cain ya cayon ya apa itu pak dia itu pak kepa apa vale lihat kapu memang itu dia orang puli kapu hiu ya olo tiba kapu di ya ulung item tombo sehingga hiu dega sebelum balik kapu hia di rompak dia belu ya betul mangaya doong na nambah uli banyak contoh diha gaya itu ga ma ai ho ketak di kafle jombe lambu baru ce bongkok di temalai betul bang kita betul bentang di senga sambura gu ceki di tece tan ngarangama war ngaranganak atangis pangan mulai ho belu dah kum neka ma baba ni ho ma bentang lamba guli badak gitu apa papi kulit gato ni mai aku kulit lihat si atau kapu kulit ke rebang kulit gato bobo jadi gitu salah dari bagu lampu dan aku neka ma baba tinu ma bentang emang tujuan dia jodan aku itu itu povale bawa kapu luar biasa ini